Manipur leingak semgani khinglibasing kaibu kayoibagi utong ahoba oigedoribra March 10 amasung taraganithoi da Manipur gi budget Lok Sabha amasung Rajya Sabha da puthokani hairagli. Haukiba kumja 2022 gi February amasung March da tangkak ani thokna pangthokiba taraganithoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda mai paklak tuna chahi adugi March thada lingkhiba leingak luchinglakhiba BJP khakta natana leingak asida saugatlambadagi saugatpa tokle haikiba NPP gi MLA khara fawada mathang thagi taraganithoi da Chahi ama mapung faragadaba Manipur gi President rule gi lenga asigi mahuta anawba popular government ama center gi luchingmasingna soidana semlaklagani haibagi wafam sing tatana phongdoraklabasu tha asigi kungani panda President Draupadi Murmuna Lok Sabha amasung Rajya Sabha gi apunba session da address tawduna haudokiba parliament ki budget session asigi manungda March 10 2026 tana Lok Sabha da Manipur gi budget puthoklaba March 12, 2026 tana Rajya Sabha da puthokani hairagli. Wafam asi Lok Sabha gi maikaidagi thorakpa bulletin part 2 amasung Rajya Sabha gi namasigi Secretary General PC Modina thorakpa parliamentary bulletin part 2 da phongdorakpani. Sabani gi maikaidagi phongdorakpagi matungina March 10, 2026 laiba pokpa numit ki Sabha asigi discussion and voting on gi business ki ahanbada second phase of supplementary demands for grants for 2025-26 ki mathangani subada general discussion on budget Manipur for 2026-27 and discussion and voting on demand for grants Manipur for 2026-27 if any haina yauri aduga numit asida Manipur gi senba chahi 2026-27 gi budget ki general discussion pangthok tuna voting on demands for grants su pangthok paga loinana Rajya Sabha dana March 12 2026 sagol sen numita general discussion of budget Manipur for 2026-27 if any haiba business yaubaga loinana consideration and return of the appropriation bill relating to demands for grants Manipur for the year 2026-27 if any haiba business yauri tha sigi kungani pandagi haukiba parliament ki budget session gi makha chotharak pasarukta sabha ani makta Manipur gi kumja 2026-27 gi budget ki general discussion pangthokani haina sabha ani makki business ta hablakdiba asinadi Manipur da popular government ama February Taraganithoi 2026 ki mamangda lehelaklaroi haibagi wahang chongthorakle adumoinamak pauche sina sabha animaki business ta Manipur gi budget ki wafam oirakli basiga mari leinana Manipur Legislative Assembly gi member oibada natana state asigi minister su oiramba myo yauna politician khara da hanglubadadi hojik fawbagi oinadi Manipur da chalairakliba president rule gi lenga asigi matam loigada numit taraganithoi ni rom walibanina parliament constitution gi article 356 ki mari leinaba section sing amend tawduna PR gi matam sangduhalakpamak natribadina popular government ama semalakpa yabagi thajabadi leiri adubu karigumba union lenga kiluchingba singya apamba matungina Manipur da popular government ama semalaktraba aduga nakal amaromdana parliament na mari leinaba article ase amend tawduna PR gi matam sangdohalaktrabasu taraganithoi suba Manipur Legislative Assembly bu dissolve tawraklagadi tangai fadana Manipur gi oina senba chahi 2026-27 gi budget ti parliament table tawraga khanaduna pass tawhodaba yadabanina parliamentary proceeding gi manungchana Manipur gi senba chahi asigi budget puthokpa amasung khanaduna pass tawnubagi thabrang lokhalakpani choirak sida mathang thagi taraganithoi da state asida thamlakliba president rule gi lenga asigi matam loidringai gi mangoinana union lenga ki maike de gi lenga makhal asi lauthoklaga popular government ama lehelakpa yabagi oithokpasu leiri natragana anaw lenga ama semalakpagi mahutta assembly dissolve tawraga fresh election pangthoknaba Thorang tawrakpasu yari haina phongdongnarakhi amaromda Lok Sabha amasung Rajya Sabha gi hojik chatharagliba mifam singgi business ta Manipur gi senba chahi 2026-27 gi budget puthoktuna discussion amasung voting on demands for grants ki business yaholaklabasu if any haiba wahai ani yauribanina union lengak na Manipur gi lengak lunggi matangda ohelakadaba fibam adugi matungina chatharakpi yai haina su phongdongnarakli panba yabadi chaliba tha asagi kunga tarukta state asida su pangthokiba humputara taret laksuba Republic Day gi thorangi mangoinana Manipur Legislative Assembly gi speaker oiriba T H Jabartana sarugyaba thoram amada center gi leader singna anobalenga ama semalakani haibagi thajabadi lei adubu January 13 ta pangthokiba Republic Day gi thoramda Manipur gi anobalenga ki chief minister na sarugyagani haibasiri thajabangamde haina su phongdokiba leikibani Chairak sida Lok Sabha amasung Rajya Sabha gi business ta Manipur gi budget puthokpa amasung khanaduna pass tawbagi wafam Yaurakpana anobalenga ama semalakpagi mahuta union lengak na taraganithoi suba Manipur Legislative Assembly bu dissolve tawba natraga February 13, 2025 tagi chalairakliba President rule gi lenga ase constitution gi mari leinaba provision sing
ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 12ꯗ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯅꯕ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 12ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯀꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ, ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯧꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯌꯥꯎꯅ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ MLA ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ, ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2025ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 9ꯗ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 12ꯗ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯕ PR ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯗꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯅꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯚꯣꯠ ꯏꯈꯣꯝ ꯈꯣꯝꯗꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯥꯡꯉꯃꯊꯔꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ NDA ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯔꯥꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ IDPꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯌꯨꯝ 30ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯃꯟꯗꯂꯦ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯅꯥꯎꯉꯨ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝ 30ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯀꯂꯝꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 29ꯗ ꯃꯟꯗꯂꯦ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ
Kyaupikan village cha changsilakhibaga loinana numiyungba matung pung 3:30 taba matamda khungang aduda landaba horakhibani. Numit adumaktada kalam adugi lanmising aduna khungang adugi gyum 32 mei thadoklambani hairi khungang aduda leiba khunjasing numidangi matamda loinamak lanjenakhre hairi. Saudi Arabia gi maikaidegi green signal fangduna America na Iran da matam amada hekta landaba ngamnabagidamak langi khulai pumnamak Iran gi akoibada paishinduna thamkre. Saudi Arabia gi maikaidegi green signal fangduna America na Iran da matam amada hekta landaba ngamnabagidamak langi khulai pumnamak Iran gi akoibada paishinduna thamkre haina phongduragli. Malengi leibak pumnamakna America na Iran da karamba matamda landarakadagi haidu na ngak thangatuna yengduna lainakre. Petangan gi chief Pete Hegseth na phongdurakhibagi matung ina America gi President Donald Trump na Iran da landanabagi yathang pigidaba khakta ngairi. Mapung oina America na Iran da landagadariba asi Iran gi paiduna lairiba missile factory sing amadi nuclear plant sing thugaiba pambadagini. New York Times ki report ki matung ina America gi military sing na Iran da landaraba matung da operation chathanabagi planning su tawri haina phongdurakre. Telangana da Nalgonda petrol attack to nupi ama maina chaktuna sikre. Telangana gi Nalgonda district ta nupi ama gi petrol attack amada masagi chehi 15 surabi atopa nupi ama sikre haina thangja numita police na phongdokre. Iragi numiyungba matungda police na mafam aduda thunglaki amasung investigation ama chathaki. Mihar adugi wakhalon gi maram hojik su khangba ngamdri. Police official adugi matungina nupi amana atopa nupi amada petrol haijilaga mai thabada nupi adu chaktuna sikre haiba paw aikhoina phangki. Crime scene team single loinana aikhoina mafam aduda thungki amasung hiram adu thigali hari. Karna takpada nupi mari sikre ama sokre. Tamil Nadu gi Perambalur district ki Siubajur manakta laiba Samyapuram Mariamman temple da khongna chaliba lai khurumba khutpu amada kar amada thombada yamdrabada nupi mari sikre adu atopa nupi ama sokre. Laikhidraba nupi sing adudi Malaikuri 35 Vijaya Lakshmi Nifu, Sasikla Nifu Gatarit amasung Chitra Nifu ni Sokhiba aduna Jio T Lakshmi Yankai Gatarit kawi amasung Perambalur Government Hospital layengli police na thaudu adu thigali nupi mari gi hakchang adu postmortem gi damak Perambalur Hospital thamkre. Car thauba mioi adu Gautam Kungamari kawi haiba masak khangba ngamkre. Samyapuram Mariamman temple maming chatpa sakti temple amani Tamil Nadu gi district singdagi pilgrimage ki saruk oina miyoi lising kaya laisang aduda khongna lai.